Ya ka Al-Shifa Hospital menta kakenti layo ban penino dak sipai jongkari Israel. Lain bakajinga terkuli jong sipai Israel bat kileno jongka Hamas. Sipai jongkari Israel menta kilayo ban rung hapo jongka neka hospital ban pek ban chat dan ayu hapo jongka neka hospital kabala pendengkam da kileno jongka Hamas kum ka jaka ritmen na ka benta jong kileno Hamas. Sipai jongkari Israel kiyatu bahapo jongka neka Al-Shifa Hospital kilalap isibunda kitiar yale nabi kibom ki AK-47 kitanel lane ki krem hapo jongka neka hospital bat sibunda kitiar kontai kilalap hapo jongka neka Al-Shifa Hospital. Kisipai jongkari Israel kiyatu susu baki lalapru iki laptop hapo jongka neka hospital baki pendengkam na ka benta kito kibru kibala syarabor hakilan Hamas. Kisipai jongkari Israel kila itu baki layak dan keren baru dokter jongka neka Al-Shifa Hospital ba kila itu isibun baki jinge hapo jongka neka hospital namar bakalaj urkamdiang ka umru kamdiang bat kidawai ru kimbiang setia namar kaneka thama hapo ke Israel bat kileno jongka Hamas. Prime Minister jongkari Israel Benjamin Netanyahu ulong badaka jingjob dan burom ngin sawan rae kari Israel ban job kileno jongka Hamas bat ngin sawan rano yaki hostage kibala syarabor hakileno jongka Hamas bat ngin sawan rano syeniki salah ka jongkari Israel bat bakin pusuk-pusang salah ki jongki yikisem rekat ikimi kita kiheman kipara bat ki bahayi kasem bar ong Benjamin Netanyahu Prime Minister jongkari Israel.